الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Poštovani džematli, poštovani braća muslimani, najprve da mu izrazime благодарност na возвишение от Allah Đelešanohu, što mi je ovozmožio ova mnogo važna večer v islamu, ova mubarek večer, koja što beše početok na pobedata, podgotovkite za pobedata na Bedr, koja što u ovoj mjesec mubarek Ramazani šerif, koji je mjesec na objavata na Kur'anu, kada što Allah Đelešanohu veli u citiranju od kuranskih ajet koga spomenome, Bismillahirrahmanirrahim, šehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Kur'an, mjesec Ramazan je mjesec na objavata na Kur'anu. Pa zato, poštovani džematli, nije ova večer koja što je od golemo značenje, te priredame na programa koje što na kraju te brušimo na hatma dova za ovih deca koji što raboteja pod minatio Ramazan, pa v interesa na vreme to samo da kažem deka ova godina će se promeni malo koncept na programata, nema da ima odgovaranje na prašanja koji što se sastojat od akajit ili fik, nego samo će posvetiti vнимание na Kur'anut i će ima ilahi. Pa prema toga, za da ne dolžam mnogo, sakam na početok da vam posakam dobrodojde na predstavnikom na muftistvotu na Struga, kaže Jakub Efendi Kezimovski, koji što će go povega inšala da se predstavi, da se obrati na džematot, na prisutnite po povod ova večer. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Site blagodarnosti mu pripadaju samo na Allah Đelešanu, Gospodu nam site svetovi. Salavat i selam na Allahove bejgadu Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ova čestna familija, na sahabite i site onije koji posljedaju da Počitovani braća, ova je prilika posle klanjanja na teraviji namaz, da predložime su ibadet koji je malo inakov od ona tradicionalne klanjanje namaz, učenje Kur'an i individualno. Ovo je deo od ono ibadet kada je što pričinimo posebna radost za site nas, tu kao što će ih slušamo naše deca kako učat Kur'an, a osobeno za roditeljice. Bidajući najbolja radost za jedan roditelj na ovoj dunjalu je deteto koga mu čini ibadet, koga uči Kur'an i to je pravo to bogatstvo. A svekako ovi se site naši deca, ovdje bez razlike da li fizički, biološki neko roditelj, site se ovi naši deca i site će uživame u ovo učenje. Ja sam isakal samo na početku da mi prenesam selo, na istina muftijata Denes dojde od pat, veće preumoran, uistio od iftar i veće malo i bolnesen, jer reče ne možem da dojdem, ali bukvalno da mu prenesi selo na Podgorčani, deka je to i tuka su nas, se raduvaše i to koga ima mapije svečanosti, ponekad druga prilike će ima vreme pak da vidimo zajedno po ovim gorek Ramazan, samo da mi prenesam selo i da posakam jedno vidna dova, zato što želba bez dova ne je ta želba. Naša ta želba da ne vernike koja čini iskrena dova, a ja ovo prilika u ime nasite nas pomola uzvišenje za Allah Đelešanohu da učenje to na Kur'an na ovije deca koji se prisutni tuk i na onije deca koji ne se tuka prisutni da bide sostaven delo njimnjoj život. Bez razlika što će rabodat po njimnjoj život. Bez razlika koja škola će odberat udre, da učenje to na Kur'an bide istinska radost po njimnjoj život. I sekovaš Kur'an od učenja na Kur'an da vide kao jedan izvor, na energija, na motivacija za dobri dela, za dobri misli i sekovaš da vidat korisni. Kako što se korisni, odnosno vredni kao Allah Đelešanu da ga čitat Kur'an, da vidat isto takav vredni, korisni za ovo opštestvo, za ovo džemat, za ova mjesto kada što žive. Pomolim Allah Đelešanu da steni od pat, da ima uštepovajte deca i site naši deca da vidat za haj na dunjalu, a posebno da vidat za haj za roditelite svoj na ahir, kada je što nagrada njimna će ima del i za roditelite, a svekako da neki zaboravim toga vrednite. Ima mi koji svekoj godina već je tradicionalno od 2001. godina se produžuva ova i ova, dragi braće, ja sam ovo da potenciram. Ovo je deca tuka što se prisutni, je vidat dokaz. Dokaz. Za nekogo i protiv nekogo. Za nekogo, za one koji se, za roditelite koji se potrudija nima deca da vidat tuka, ovo je međelis koji je odbran večerba tuka, jedan od najdragite međelisi
znači na cijeloj dunjalu, na cijela ta zemlja, jedni od najodobranite grupi večerno kaj Allah Đelešanu se kako se ove djeca dodega u Kur'anu. Znači dokaz za one koji, roditelji koji se zagrižija za neke djeca i za imamite koji ih učene ove djeca da vidat deo tova programa, a će vidat dokaz protiv onije roditelji, protiv onije djeca koji može da bude tuka, a nema ne vreme, ima ne po navodnici považni raboti od nezagriženost da bude tuka. Znači, ne može da se kaže deka ne se uči Kur'an. Znači, sve ko učenje to Kur'an i ova džame i sve koji ibadet će vidjeti dokaz i za nekogo i protiv nekogo. Molim Allah Đelešanu da ove djeca vidat dokaz za naša korist i da vidat znači, pouka i za drugite djeca, za drugite generacije, da ova tradicija produži. Ko molim Allah Đelešanu da trudno vašite brende imami ko primi i da se ugledame site deka rezultatom na jedno delo je radost i na ovoj dunjalu, a po voljima radost će biti na ahiret vođenet. Ušen naš Allah da mu i upati sitove naše djeca na prav put i da go primi sve kao naše dobro delo. Wassalamu alaikum wa Allahu Ekber,
بسم الله الرحمن الرحيم فلما وضعتها قالت رب إني فدعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والأصل إن إنسانا لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم Hicretin 11. senesinde Rebi'ül Evvel'in 12'sinde Medine'de yaz var, Medine'de huzun, Medine'de yaz var, Medine'de huzun. Ebu
تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا
وسلام على رسولنا محمد وعليه وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا فينا الحق ولا طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة منزلته ورحمة العالمين. واعفنا يا كريم واعفنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة القرآن واكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن ولبسنا بخلة القرآن ودخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافية من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وارحم جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعل قرآننا في الدنيا قارئا وفي القبر منيسا وفي القيامة شفيعا وعلى صراط نورا وللجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وللخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا كريم. اللهم بلغ وصلة ما قرأناه ونور ما تلنا بدل هدية واصلة إلى رسول محمد صلى الله تعالى عليه وسلم والأرواح عليه وعلى وأزواجه وأصحابه وأزواجه وذريته رضوان عليه وعليه أجمعين. والأرواح آبائنا وأمهاتنا وأخواننا وأخواتنا وأقربائنا وأحبائنا وأصدقائنا ومشايخنا ولمن كان له حق علينا. والأرواح من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Allah kao lišalo, sam možda malo postavio. Свещената работа, значи завършиме това, завършим Allah kao lišalo да учиме сега да им бъдем оплачията, благодарение на наши братя, които ще се погрижат за това, на наши спонзори, за да уляпшаме ова вечер, да им дадем нещо на децата, наистина да е радост за них, радост и за родителите и за целия наш комитет. Иншаллах. Maksudovska Arzijet Parvaka. Rahimovska Anisa Parvaka. Alijevska Sabrina Parvaka. Kalimanovski Ibrahim Predaka. Bayramovska Anela Predaka. Redovska Halo Predaka. Mahmudovska Nehila Predaka. Комисия Меđlis pri džamija Pođovci da dala благодарnica на муфтийско слуга за соработка и подршка во организирањето на работа. Посебно ми е чест да Ефендијата Аджи Јакови да му предадем на Новоземска шадија во петник влада. Секогаш има во било која работа трудот Allah го наградува, али она наши некои дуњалошки критериуми по препорака, по предлог на верските, значи службеници, мамите, вероучителите. Ова година за прв пат муфтисвото на Исламска заедница одликува една
među sите ove djece, iako znači Allah nagradува, znači da ne imaju trud, međutim, slušame prva hatma, treta hatma, međutim, za prvi put ova godina Šalija Mahmudovska po 5. pat završi hatma pred svojite imami i vojedno imam zadovoljstvo i radost svakoga koga ima ovakve situacije. Po informaciji da ova naša čerka će biti idna medrezanka, učenička u medreze i su posebna radost je dodelimo ova pohvalba u imena muftisvota, u imena muftijata, a svakako ova nagrada je i u imena Međlisotovo što je. Međutim, ova pohvalnica će biti zabilježena kako 11. juni 2017. 16. dan od Ramazan, kako jedna uspomena za Šadije koji će biti kako potik za svi naši drugi čerki i sinovi koji će produžiti na ovaj pad, a sljedeći Ramazan se radim da će imati drugi. Nagradishalo. Možete za vaš odgovor da kažeš nešto? Благодаря на сите. Иншалла правиме дома, да нам помогне на овие деца и понатаму да продолжат. И нека биде апел и полука за сите, значи останати, иншалла до година да бидеме и повеќе. Бејте буде отворен за секого, па Od utra pak starta drugi. од утре сакаме нови групи, кои сакате, значи слободно апел до сите, истински на крај имат гареџет, продани, па и за родителите, па иншалла да наградиме на сите. Ассаламу алейкум.